Kabayatan na, heightened alert status Tilawag International Airport, aga tultuloy at man ti Damag Lokal. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Agtultuloy ti heightened alert status Tilawag International Airport ita holiday season. Daytoy ti pasingked ti management ti naso nga airport kang runaan na ken Mr. Rosito Tamayo Jr. nga iso ti manager ti LIA imbatad na nga agtapos daytoy kas bilang malpasto di Pasko aken baro atawen nanaganan daytoy nga oplan biyaheng ayos nga iso tinimplementar sakbay ti Pasko aken baro atawen kabayatan na pinadayawan ti maysa a soldado ang nakabase iti Vintar Ilocos Norte ti serbisyo ti LIA apaman nga gururay ti flight na nga agsubli iti Mindanao. Dito sa ano pala, dito sa Tawag Airport. Maganda talaga yung safety. Malinis. Oo. Proud din sa Yes, sir. Hindi naman kayo naiinip, sir, na mahaba po yung pag-aantay nyo before yung flight nyo. Okay lang din kasi hinga na dito sa amin. Oo. Kasi kung doon kami kasi sa trabaho namin. Nandun kami. Baka marami pa mga utos, gano'n ba? Yes, sir. Maganda na dito, magpahinga na lang. Oo. Inlayon ti soldado ang napintas ti kastoy a pagalagadan Tilawag International Airport.